Hello guys, I'm ngasi video ong polak chara I'm ngasi ki video jidi adom khoi ki Facebook ki video bu aro YouTube ki video bu aro ko ID views yam lakna ba views yam lak pai ji adom ki video do engaging ora ba ID mayam do pharaga thamba ngam tar ga di audience retention wangani audience retention wang tar di adom ki reach wang khala ni ID impression wang khala ne ba ko adi ta di automatically views adum yam ne ba aduna akhoina अखोई व्यूअर सिंजे मतम खरा इंगेजिंग तौर थमगे हाई तारदी कईदौगदगे हाई तारगना मैम अदोंगी वीडियो एडिटिंग दो याम फजना तौ मथौ तायबको वीडियो एडिटिंग अयाम बदुम लोइनम हाइनरब गाक्तनी मागी एप्लीकेशन अदोम चानब एप्लीकेशन अदोम तौरिबा वीडियो एडिटिंग दो अदुम यारे हाइदी वीडियो कक्पा खोटपा अदुदि लोइ हाइनरब बेसिक ति लोइ हाइनरब गाक्तनेबको अदुगा मैम हुजिक अदुदा अमुकेना फजनगे हाई तारगदि कईदौगदगे हाई कान अखोइना वा अमा हाइबा मतमदा वा अमा गांगो मतमदा अखोइना matang chana video gumba matek happa plus text gumba happa aduga graphic gumba matek happa magi timing chana na ko sijina mayam akhoi video ji amna professional oina yengmo matamda yam nuai ni yenge ko idi boring oi deba hairiba akhoina video ji da hap toriba video matek oiro adigi graphic oiro photos oiro adigi loinamak text bu oiro ko sikrai degi logani masi lobu je khoine YouTube amadagi ta download toruba adagi Google lagi ta lo utardi copyright strike lakpi chance lay copyright claim lakpi chance lay ba aduna copyright free aduga reuse content kamta laktaba platform haragadi atopa platform mayam lagre website mayam lagre ko adu page ni adu buji aina mayam da haija doriba platform ja sidi mayam page ojaraga ju ma ngonde unlimited video lobe ya unlimited photos lobe ya unlimited graphic ngonde lobe ya ko adu kari app no har kana mayam Canva Pro ja Canva Pro je मैम अदुम सिजना तारगदी अदुम की चाना बा वीडियो फोटोस ग्राफिक्स अदुगा ऑडियोस लोइना डाउनलोड तौबे याबा अदुम की वीडियो दा हापनबगी दमक को अदुगा मैम अखोगी फेसलेस कांगबु हाइतारेने को अखोई वारी लीबबु ओइरो फेक वीडियो सेमबबु ओइरो को अदुगुंबगी वीडियो सिंगसिजु हाइरिबा कैनवा जिदगी लोइना लौबे याबा मैम तोइना हंगबिरखिबा मैम ब्रो कॉपीराइट लेतबा वीडियो कायदगी लोगनी आइगी वीडियो द सिजननबा कायदगी डाउनलोड तौगनी कमाइना लोगनी खोकनी हाइबन सिंगबा मैम हंगबिरखिबदो अदु हुजिके हाइबा कैनवा प्रो जिदगी याम लाइना लौबे याय को लोइनमक डाउनलोड तौबे याय अदु मैम मतम मांगन तबिदा कैनवा प्रो की मतंगदा आई वीडियो कमाइ लोगनी अदुगा कमाइना ग्राफिक लोगनी वीडियो मते मै मैम दा उच्चरके अदुदि मैम आइगी मोबाइल की स्क्रीन आई सिदा थादोकचरागे को मैम आइगी मोबाइल की स्क्रीन ओबिरे अदोम तौबिगदबजे मैम प्ले स्टोर दगी कैनवा जे दुम एप्लीकेशन नि डाउनलोड तौबे यारे अदुगा माजे डेस्कटॉप लैपटॉप तजु अदुम सिजिनाबे या डेस्कटॉप लैपटॉप तने हेना नुंगाइना सिजिनाबे या स्क्रीन चावरकपनिना को अदो मैम ngasi आई अयामबना मोबाइल सिजिनाबनिना मोबाइल ओइन उच्चरागे को सिदाइदा मैम तौदोइ जे अदोमना प्ले स्टोर दगी कैनवा जे डाउनलोड तौबिरनी कैनवा डाउनलोड तौबिरा मतुंगदा अदो माजे मैम पेड एप्लीकेशन अमनी अदो फ्री दजु फंगी फ्री ददी लिमिटेड ओइगनी अदोमना लौनिंगबा वीडियो फोटो लौबो मतमदा अखोगी फंगोयबको अपाम्बा वीडियो अपाम्बा फोटो फंगोयबा अदुना पेड तौथोको मथौ तायबा सब्सक्रिप्शन लौबो मथौ तायबको सब्सक्रिप्शन जे मया मागी था अमदा लिसिंग अमगा चनी चहुम लेरमगनी आई कावरे फिक्स दिको तांग बने हाइतारे था अमगी ओइनको अदु अइंगोंदगी लौबी तादि म्यामना ओनली 299 दको सही अमा गारंटी पीगे अदु लाइफ टाइम ओइबे याइको सही अमगिदि गारंटी पीजगे बा इनको अदु म्याम पाम्बी बचिनौसिंग WhatsApp नंबर सिदा ऑर्डर तौबिरकपा यानिको सिदाइदा मैमना तौबिदो जे सुमाइना कैनवा जे ओपन तौबिरनी को कैनवा जे ओपन तौबिर मतुंगदा आइगिदे सब्सक्रिप्शन आइदी पेड वर्जन दो आई लौरगा थमेबको 299 दा अदो मैम गिसु 219 दा लौबिरगदी लोइनमक फ्री ओयर दोनि को मागी अखोइगी वीडियो फजाबा मे लौरु मतमदा पेड तौ खोलो हाइबदो कायम हाइरा रोय को आइदी लोइनमक सिजनबा यारने सिदा यावबा टेम्पलेट मागी वीडियोस मागी फोटोस लोइन सिजनबा यानी को अदो सिदाइदा खोइना आई वीडियो एडिटिंग तौ मतमदा वीडियो अपाम्बा खरा सिजिनगेना खल्लेबको अदादी अदोम कमाइ तौनि हा मतमदा सिदा प्लस येकपम याविजे मखादा म्याम प्लस येकपजिदा क्लिक तौबिरनी क्लिक तौबिर मतुंगदा सिदिगी सर्च बार जे म्याम सिदाइदा अमुका क्लिक तौबिरो अदुगा वीडियो हाइबिरो को वीडियो की मतंगना सेमजे हारगन अहानबगी ओनको वीडियो हारजे वीडियो दा 1080p जे सिदा क्लिक तौबिरो मतुंगदा म्याम सिदा आइगी वीडियो की टेम्पलेट म्याम थोलानी को वीडियो की टेम्पलेट म्याम थोलकपजे म्याम आई सिदागी लौरोय अतोप्पा वीडियो आई पामेबको अदोइ तादी एलिमेंट संबिरको एलिमेंट संबिर मतुंगदा सोमना पामिबा समना हारबदा वीडियो एडिटिंग की मतंगदा वांगे वीडियो एडिटिंग की वीडियो मते अमा हापके हाइ तारगदी सेदा अखोइना वीडियो एडिटिंग को वीडियो एडिटिंग सर्च तौबिरनी सर्च तौबिरकांदा सिदा मैम यौतु वीडियो एडिटिंग की वीडियो मैम थोले सोमना अखोइगी
graphic loge haragana sida graphic leire ko sina graphic ni myam aduga sidana photos leire aduga sidana videos leire ko aduga frames loge haragana si leire ko myam adu sida da akhoi hojik ai graphic oina hap ka kana graphic se lobiro aduga video oina loge haragana sida ju video je sida ju select to ba ko myam sida mathak ta video thari ji ko sida video sida click to bira matungda videos myam tholani ko khoi editing related ai tare na ko aina thiri video editing na thirabni na video editing related video masing thingam dana tholani ko sida adubu myam adomna kaigumba subscription je log taragadi sida free da phangdoi je manga tara manga yo phangge phangab do ko sida idu thari jing je myam si subscription nga tane ba si je adom subscription log dragadi si sijina ba yaroi ba ko adu aina subscription log rabagi chilo sijina ba ya doine ba sida ge na apamba video editing si lore khalo ai mamang do hapchai gi do ko si lore khalo ne ko si magi size si sambiro sumaina ko si gi laiba size si adjust to biro si adjust to biro ni ko sumaina adjust to biro matungda si gi video je ai gi video da hap to ne ba ko editing to matam da copyright chu char roi strike chu la roi kam la roi ko adu sida gi khona download kamai to ne matam da sida da mam arrow yek ko yoi je yom ko mam si gi arrow yek pajida click to biro click to bira kanda sida download thabam yaw ko mam download sida click to biro adu dadi adom gi video do sida download nambira ni ko adu adom gi video do download to kan adom gi gallery da yaw ne ba adu dadi hari ba video je adom editing to matam da adom na video editing gi matang wa ngang matam da sigi video je thak on option matam da mayam na ek yeng matam da nungai ba do hai dile ni ko ai thanna sum phamma wa ngang lai ba du boring chu rakane mayam ni ko adon sumaina ai matang du gi oina video option ba graphic option ba text option ba aduna mayam engage to we helakane ba viewer sing je ko sumaina mayam ai gi video do edit download to bolo gare do download to bolo ra matung da adom gi gallery da yawra mane ba ko ji ki sigi video ji yeng ko si adom na season ani ma pham da season ba yare sigi video ji ko silai re tumya hojik download to gi video do silai re si adom adom na matang cha chana dum happy ba yare sina traga jo adom na atopa video pa ma jo dum hojiki hari element ta sangbi raga adom na pam ba ko sida video search to ba yare video shoot to gi wanga nge khala je ba ko shooting video har jo are ko sana search to ma tam da tumya video shoot to gi video le thole adom na hai dori ba wahai du gi matung ina sira search to wi ro ba ko adom na hojiki magi size to sambiro adu download tora sina bai adum yare ko adum yare adi graphic ta loge haraga ju yengo ko mya seda graphic oina pambi raga ju hojiki search to bodu da element sangani adu si search toga si graphic oina pamaga ju graphic ta click to biro adu si graphic to mya graphic ai sini ko mya kogi nakan da side ta ga sumaina python bi kholan bi to budo adu si dum sina bai yare sidagi loga ko photos loge ha ju yare ko adigi yung to myam photos tana si phaja ba sim sina ba yare adigi audio loge yare audio ji sida lo yare silo yare ko audio jo loina mak sida background music lo ba yai loina apam lo ba yai ko sigi application je myam youtuber oraga di sigi application je yam mathau tai adom gi dam to ko yam maru yam important oi ba application ni adu myam channel asibu nauna thenna be channel sing au gi raga di channel ase YouTube ki amadi Facebook ki matang da tips and tricks myam purga lak jabani adum gi knowledge ogani anobu channel sing asidang thengna go channel sing au gi raga di channel ase subscribe to ga au gi no adu myam asigi di matang ase lo sandarage yang video myam puno ko amukana khurumjari